لپارێزگا ئەستەمبوڵە تورکیە لە دژی جان هۆلدینگê operasyoneke hate kirin û destanîne ser Show TV û Haber Türkê qeyûm jî li ser 121 kompanyayên Can Holdingê hatin danîn. Li Stenbolê îro roja pênşembe ya Zêylûnê di çarçveya lêpirsîna serdozgeriya Komarî ya Küçükçekmeceyê de bi tometa damezrandina rêxistina tawanê, qaçaxçîtî, sextekarî û spîkirina pereyan operasyonek li dijî Can Holdingê hate kirin. دو operasyonê de biryara desteserkirina 10 kesan jî hate dayîn ku bi rêveberên wekî Mehmet Şakircan, Kemal Can û Kenan Tek Dağ jî di nav dane. Her wiha dest danîne ser 121 kompanyayên holdingê ku di nav da Haber Türk û Show TV jî hene. Karsaz Turgay Çiner sala 2024 hemû hîse a ku parên xwe di nava Çiner yayîn holdingê de ku Haber Türk, Show TV û Bloomberg hete jî di navdabûn firotibûne bi Can Holdingê. Di nava saziyên girêdayî bi Can Holdingê de zanîngeha Bilgeyê, Kolejên Doğayê, stasyonên benzînê yên enerjî, Avox, nexweşxaneya Medîzayê û otelên Golden Hill jî hene. Ev hatê pêşbînîkirin ku demjimêrên pêş de derbarê hûrgiliyên lêpirsînê de agahiyên zêdetir bo rayagiştî bêne parvekirin. درباره با اپراسیون کل سر جان هولدینگ دست بگیریه و هولدینگ که گله کی برفره کارسازه کی کردی خدا نیویه اما زانیارین زیاده تر جامعه شرمز دو چگان رو لستانبول ور بگیرن اما افتومتین که راستی جان هولدینگ هاتنه چقاسی هاتنه تثبیت کردن سر و وکی دنه جبلی وی که 121 کمپانی قیوم سر هاتیه دانین کس هاتنه گرتن او بشن مدیایی که اویجی لوی چارچوبه ده هاتنه قیوم هاتنه گرتن یان چله هاتیه کنم که میزانگاری زیده تر اشتور بگرن بو چه اپراسیونه که وها لسر جان هولدینگ هاتیه کرن دم باش سیما امکانم بجن کو ترکیه ایرو جاره کردن با اپراسیون که نو شیاربو و اپراسیون جی لدیجی جان هولدینگ پیکات نه ام ل بازار استانبول نافچه بیولیه لحرما تاکسیمینن ل آواهیا خبر ترکو هر وها شوف تیویینن لوی در اپراسیون هات کردن نه هفکارم فاروق ایسال نشانه ودده دو اتومبیلن جندرمیان جی لوی در لگارینا جندرمیان جی دناو آواهیا دا بردوام دکه نه اپراسیون مکی کومه گفت لدیجی جان هولدینگی هات کردن و قیوم جی لسر 121 شرکتان هات دانین و هر وها دستانین سر شوف تیوی و خبر ترکی لستانبول د چارچوبه لپرسینا سردوزگریه کوماری یا نافچه Küçükçekmece'yi da به تومت دامزراندنا رخصتنا سوجان قاچاقچیتی سختکاری و سپیکرنا پریان اپراسیون کل دیجی جان هولدینگ هاته کرن و هر وها تیمن قاچاقچیتی ین گردایی Çekmeköy'e Küçükçekmece'ye evji saatin serisi haftan da hatın avahiya Haber Türkiye avahiya Can Holding'i ulve dere dasbı legarinan kırın. De operasyonda bir yara deste serkirna 10 kesan hatiye dayin ko Xudiye Holding'e Mehmet Şakir Can u Kemal Can her duji bray heaven da bir yara deste serkirna wan hatiye dayin u her wasiyoye Haber Türkiye reveberi geçtiği Haber Türkiye Kenan Tek Dağ jî dinav dayı te gotin ku hatta vega ve sima em hêj nizanin ka çend kes hatine deste serkirin ere biryara deste serkirin 10 kesan hatiye dayın lê li gorî agahiyên li berdes hatta niha 4 kes hatine deste serkirin Kenan Tek Dağ jî dinav dayı niha dema ku em nedinin Mehmet Şakir Can û Kemal Can her du karsaz ji bazî da agiriyenin karsazên Kurdin و هر دو براجی پاترونن هری نو این مدیا ترکیه بون و هر وها خبر ترک یک جمدیاین هری مزن ترکیه تدیتن کو بریا 5 بهان کتبو دسته جان هولدینگ ج گروبا جینری کریبو
جخین باجار استانبول سیما دمکم لیدرن لگلک باجاران جی اف اپراسیون بردوام دک لگرین لسر آواهین کمپانیا و شرکتین جان هولدینگ بردوام دک یک جوان ناوندان جی بگمان آگریه و هر وها انقره ایل آگریه جی لورا شرکتین جان هولدینگ هنن لوی درجی اف لگرین بردوام دک نه دمکم لیدرن لسر جان هولدینگ و هر وها 121 شرکتان جی TMSF yani fona sigortaya mevduatı ya Türkiye'yi kogredayı bankaya navendi ya Türkiye'yi TMSF naha destaniye ser Can Holding'e dayı ser Habertürk'ü Show TV'ye veki qayyum helbet destaninin seri naha dema ku emlednerin Dinav saziyên giredayê Can Holdingê da zanîngeha bilgiyê heye ku yek ji zanîngehên herî bir prestîj li Tirkiyeyê Koleja Doğayê heye îstasyonên benzînê yên wek Enerji, Avox, nexweşxaneya Medîzayê û her wiha otelên Golden Hillê jî henin dema ku em nedinin Can Holding herî zêde jî di warê enerjiyê da kar dike lê serdozgeriya komarî ya Küçükçekmece'yê iddia dike ku ew rêxistina sûcî damezrandinin qaçaxçîtî kirinin, sextekarî kirinin û her wiha spîkirina pereyan kirinin ji kîjan salî ve kirinin ev dibêjin ji sala 2022 ve ev 3 salin ku vî karî kirinin ev 3 salin ku li gorî iddiaya serdozgeriyê tê şopandin Can Holding ev hefteyekî dihat behs kirin digotin belkî operasyoneka wiha bikin lê Piştî ku operasyon li ser CHP hate kirin, îro jî me dît ku operasyoneke li ser Habertürkê li ser Can Holdingê hate kirin. Niha serdozgeriya Komariya Stenbolê Sîma li gorî raporên Masakê tevdgeriyê Masak saziyeke lêkolîna sûcên maliyê, sûcên aboriyê em dikarin bêjin ku bi van raporan ji 3 salin ku ev rapor têne amade kirin û her wiha piştê ku Masak raporên xwe pêşkêşî serdozgeriyê dike serdozgerî jî biryar dide ku ev operasyon îro pêk were li ser Can Holdingê niha Habertürk, Show TV, Bloomberg HD saziyên medyayî beriya 5 mehan Kemal Mehmet Şakir Can û her wiha Kemal Can standibûn ji kî standibûn ji gruba Cînerê standibûn beriya 5 mehan wekî ku me got ev her du karsaz jî karsazên ji bazî da agiriyênin dema ku em lê dinêrin şirketên ku qeyyûm jî li ser wan hatine danîn hinek ji wan ببر عمر اوا هیچ پیوندیا خو به اپراسیونی کو سر جهبی هاتینه کرین یا نه هيا یا نه یکی دنجی مادم دبیجن سال 2022 و اف تاوانانا یعنی اف تومدانا دبیجه گریه خو اوه جان پنج مه او کمپانیا دا دستی خویان جو هولدینگا اف بشوی ورگرتنه حیثه کرینه اف تومدانا وانای بگرنه بر خویان نه بله yani hatta ve gave em nizanin helbet peywendiye ki dinavbera operasyona CHP û her wiha operasyona Can Holdingê de heye nîne min xwast ez balê bikişînim ser heftê îlonê da ji ber ku operasyoneke li ser Serokbajariya CHP ya Stenbolê hatibû kirin piştî vê yekê jî îro operasyoneke li ser Can Holdingê tê kirin hin nivîskar û rojnamegerên nêzê CHP didin zanîn ku ev hefteyekî behs tê kirin ku operasyoneke li ser Can Holdingê bê kirin lêbelê tê iddia kirin ku li benda operasyona CHP bûn pişra operasyoneke li ser Can Holdingê û her wiha Habertürkê bi rêve birin bêguman hin iddia û gotegot henin lêbelê hêj ber ku nehatine piştrast kirin em nikarin niha bibêjin ka rewş bi çawayî lê tişta ku em dizanin serdozgeriya Komariya Stenbolê dibêje ev 3 salin ku hemû kar û xebatên Can Holdingê tê şopandin ew perespî kirinin qaçaxçîtî kirinin dibêjin bi van îddia û tometan Can Holdingê sûcdar dikin tomet bar bikin wekî ku me got heta niha derbarê 10 kesan da biryara desteserkirinê hatiye dayîn tê gotin ku hêj bi fermî daxuyaniyeke nehatiye dayîn lê 4 kes hatine desteserkirin di nav da Kenan Tekdağ CEO'yê Habertürkê rêveberê giştî ya Habertürkê jî heye derbarê her du birayan da jî ji xwe biryara desteserkirinê hatiye dayîn li ser 121 kompanyaya jî qeyyûm hatiye destnîşan kirin otomobîlên cendirmeyan jî li vê dereyê ev 4 saet û nîvin teqrîben lêgerîna li avahiya Habertürkê jî berdewam gelek spas kim Amer Bozanyariyan Amer Sönmez Nöçe Gönüldaw li Stenbolê li gel me bû